Yang ni, this one is no joke tau, Rai. Sebab apa macam bonda sampai sekarang pun bonda like macam biar betul lah. Dalam masa 6 bulan ni you kena datang balik, kita akan tengok the progress, sama ada you punya fibroid ni makin membesar ataupun macam mana lah. Tapi masa bonda jumpa doktor, doktor kata okay Rita, mana pergi you punya cyst, dia kata. Mana pergi you punya cyst. Yang ni, this one is no joke tau, Rai. Sebab apa macam bonda sampai sekarang pun bonda like macam biar betul lah. Macam tak percaya juga. Okay. And dia kata you punya fibroid ni dah kecut. Daripada saya ingat bonda lah, masa tu dia sebut 6 point something kan. Jadi cyst hilang, fibroid mengecut. Fibroid mengecut. Clarisage. Masya Allah. Okay. Then masa tu lah bonda like macam wow, maknanya sebenarnya minyak pati ni dia it works. Okay, dia memang betul-betul kita apa? Menjadi memberi kesembuhan. Kita tak nak lah kata memberi kesembuhan, sebab apa nanti kan overclaim pula kan. Tapi dia betul-betul membantu.